Democracy chatwa lepak amanda surbala kanagomba group of people natraga kanagomba kanglup natraga kanagomba region amada leiba adugomba mioi kanglup amana makhoi gi oiba political demand democratic oiba mongda tawba khotpa madu india gi ate state sing da so dum tawnakhi haiba tare madu democratic oiba lambi da tawnabani ado akhoi lamdam sida manipur da hauji thoiba asumba violence ki situation si akhoi na lawjabadi akhoi karigumba akhoi sireisida akhoi gi bhap ta na hodaba natraga na karigumba sireisida akhoi provocative oiba atmosphere natraga circumstance kharana mathang akhoi gi intensify tawrotana nasigi situation si yorakhibra haina adumaina akhoi ngaktang khanjarubani akhoi na khalurisidi ado makhoi sigumba irresponsible oiba adumba mioi singsina nganga iba wafam singse taruragati akhoi khalure wakhal dugi pura ona tainaba ama wainlerame haba swaisida wainlerame haba du yofamdo ai subla habda thamjake masi statement se masi mana pikriba statement se masi akhoi totally condemn tawe masi akhoi totally react tawe masi yamna daita yautaba leibak macha ta daba civilized oidaba adumba culture yaudaba mioi bagi culture yaudaba do wahiye banina khoi lowe maramdi violence haibasina violence ki crisis sina khoi miyam sida magi political demand gi wafam do thamakanda khoi miyam sida sokaliba akhoi generation kya mang takada badu situation no mayong nariba akhoi gi sida yamna devastate oiba life ba oire iba akhoi gi miyam chaisa piri ba chaitheng akhoi horaiba tungi generation singsida mahiroi gi singsida piri ba chaitheng aduga akhoi gi economy da piri ba chaitheng aduga aroi bada akhoi punamak se masi se amuk hanna repair to bada akhoi yumlon nariba topa keno singsiga akhoi mimana ba thak ta karakna na bohon abdo yamna aruba tangkak mayam mayok na gadoriba matam mayam ma changadoriba sigi situation mayok na riba sem si kokhan na bagi da first of all magi political demand gi wafam se tu akanda akhoi peace kamaina hanjalak kada ga ba se masi being as a leader masi akhoi loinamak na wakhan khanpham thoyaba thok kuki singi leader oigera natragana akhoi gi sida leiba maitei singi leader bu oira sunu natraga akhoi any leader singsina akhoi na khangada ba se ahan bada akhoi sida shanti hanjalakpa aduga akhoi gi leiriba yanada ba mukna ba aduga akhoi national interest dak shokada ba kaigada ba natraga amaga accept tawna da ba yanaroi da ba pot meam se masigi substantial issue singse masi phajana through dialogue matam changjaragashu phajana akhoi wari sanaraka na masigi oiba permanent oiba waroi sinama akhoi purakna ba adugi lambi da akhoi lakpat duneba akhoi mayam ngai ri si ada violence haiba se makhoi gi apamba demand ama khak phangdri phawba violence na means ama khak oina som thamakanda maduna sum content tawraga moi gi demand se phangnabagi lambi da akhoi sanction gani haiba wafam lakpa taragadi madudi akhoi khunai se siam laibak thingai oiba aduma tangka ama laeba sumaina tawragati akhoi khunai se panminnabda yam waran hauji naga singi akhoi peace talk chatharina moi su demand tawriba 1997 dagini moi demand tawrisi constitution gi framework manungda haigadra natraga mapanda haigadra moi gi settlement ama purakna na bane demand tawri ada hauji chahi khara sangaba su adum round me ama akhoi kamaina yanaba purakpa yagadage moi na tawri demand to akhoi kanona su government of india na su hekta yaba ngamdaba adagi government of india na yadaga su moi gi apam boy bane demand to stick tawr leiba do several rounds madugi possible way thina dana wari sanaba si kaino mane aba akhoi chatnabi ne aba ado kuki singi so moi separate demand administration haigera kari haigera moi political demand ma tawbudo democratic way approach ta tawbi yoba adu ne ba gun to pain haise my demand do nomaina tawbai mohta kolom na taw haibo madugi oi thokpa yaba yadaba madugi possibility leiba leitaba maduda accept tawbai tawdaba aduga yanadaba haibaduna through dialogue madu tongan ba stakeholder sing phaminaba mathau tare phaminaja sanu phaminaba mathau tadre government of india ga makhoi ga gi marta yanaba ngame yanaja sanu yani sort of moi gi tawpham thokpa tawbiyawa being as a manipuri akhoi su akhoi ipai puna akhoi ahal lamanna akhoi i taraga ngakalaga
कोई तोान तोान बा युमलोन बा लेपाक कया गा लान थेंगनरगा ngakpiram ba khoi reipak iram damche masi kan kaibu yaroi manipur na bharat ta tinba matamda yaukhiba khoi gi territory do akhoi gi ngamkhai do matu sokpa yaroi masi ge manung da leiriba tongan tongan ba kanglu phurup mayam sigi marak ta leiriba akhoi yanata ba bukna ba mayam siti akhoi gi constitution gi framework manung da adu akhoi gi manipur gi oiba national principle amagi makhada based on akhoi gi history based on akhoi gi collective survivalism based on akhoi gi peaceful coexistence sir yom pham war kan da through dialogue wari sanaraga madu gi permanent oiba akhoi wakhai ron ma phurakna ba lambi da lakada bani aduga akhoi gi territory gi akhoi gi lejaram ba saktam ma do madu shokpa yaroi habse akhoi so akhoi haifam tokpa akhoi topam tokpa akhoi ba se adum tawgane ba adu moi so moi gi haifam moi na haining ba leiraga su democratic oiba mongda phajana pen ganda gi pen da ontharaga moi approach to tawgi haiba gi wakhal du natabida violence se content tawraga thamaga akhoi demand phangadu ri haiba tangka ama lakpa taraga di masi akhoi tolerate tawba yaba matam natte government of India na aduga as well as Manipur government na akhoi yamna stern noiba thabak ama action nama akhoi gi leiriba akhoi gi law gi prevailing akhoi law sigi makhada law will take its own course of action naiblo madu sigumba wa ngangba violence ki wa ngangba crisis ki wa ngangba kangbu sing sidagi apply to pham thui haiba pham se sobla sumain thamjake okay za yam ngai je akamen democratic oi ba mawong da akoi gi changchin ga dame du violence na khulai ama oi rakan da haiba tare akoi kano tawgan hai po tolerate to banga moi akoi strongly condemn to haiba wa pham du akoi ga jai side to thambi di ai das ai kano da jajalan da mung lak je ga akoi gi coming back to akoi gi misau gi kano statement dam tang lak ga lak ning ba se ja akoi gi taseng na nupi ama angang gi thak ta ground level le gi thabak to dana akoi amuka so han haije ge gun to pen ga to dana sigi koi gi kano gi thabak mayam tormi ba sigumba misak sin haiba tare magi thamai ba wafam si mamang ju panjak da hauba dang loi phok leibak se kai na bi separate administration da full support ni aduna masigi post leide ada lakchening bi ja koi irang ja horok pade gi tongan tongan ba phurup mayam mani pur leide ba sigi civil society organization sing ge haiba tare mi yam ge pamasi irang gi thuna loisan ba loina mak pami aduga koi gi solution purok na bi wafam se loina thamba ngak tani haiba tare aduga koi gi sigi manadana na koi gi tongan ba kanom da henjang koi gi misang thamak pa wafam si masidi koi na khan ba ya ba si yam bolon harak pa si he might not be the only one and see odam ba ya du taraga the only case odam adu magi behind the scene sida muk sida bo haida ba sine koi kari odam ni haba wahang si bhange mahak sina koi gi mayam sigi kanom ka oira kan da haiba tare pami ba kangpu thugai ba pami sigi magi di mahut ama ka oira kan da ma mathan odam da ba suyai apun bagi kanu da mana koi gi amna bolwen thamak poiram ba suyai du taraga behind the scene si masi kamaina odam ni haba wahang sim su hang da ba ya de haba tare kamain tham biding oza behind the scenes sura hojik akhoi violence laibani na ko violence si akhoi demand akhoi mamang da su naina ba yaukre moi gi tawriba political demand separate administration se masi phangnana ba gi min samoina violence si na gadam ya ba mindset se masi lali si totally akhoi accept toningai oide masi totally akhoi reject to gadam kana na tawgani akhoi manipur lenga ki level da reject to biba tai adagi akhoi lengak pairiba political party sing level da su reject to biba tai ari opposition da leiba kangbu sing su reject to batai aduga akhoi manipur ye leriba tongan ba kanglu phurup mayam gi civil society organization sing sig level da reject to biba tai academician mayam journalist fraternity leriba mayam che masina akhoi amat to oiba akhoi unequivocal oiba voice ta akhoi sigumba wafam sa masi akhoi civilization ga yamna chanataba humanity ga yamna chanataba aduga akhoi gi miyoiba khunai punna coexist tominaba aduma mafam amada masi wafam se masi sungsu suna da wafam amane na akhoi mayamna reject tofam thoeba number 1 number 2 masi gi wakhalon se masi akhoi separate administration demand tawriba kanglup sigi makhoi gi collective foiba mindset oiba targati adugumba mindset ado madu akhoi punamakna madugi mindset adugi mathakta law will take its own course of action se masi government of India gi level dagi paikhat pinanaba koi punamana government of India da
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤꯔꯒ oppositionꯁꯨ CSOꯁꯤꯡꯁꯨ academicianꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ collective approach ꯑꯃ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ unwanted ꯑꯣꯏꯕ uncivilized ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ tolerate ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ Government of India की level दे मसी हमने stringent नॉय बा अदम action plan हम पैखत भी मसी लौखत पियो है उसे मसी आखोई समायना सत लगती effective होए बा result लमा लाखों गम का राहे बगे कोई था जब लई सी मतंग सिरे सिदा सुरला कोई ना हाइजनिंग मुदी मणिपुर की हमने critical होए बा सिकुम बा जंक्शन सिदा कोई political party सिंगी मरक तसु कोई political mileage lau na ba oina mayam na ugada ba political अखोई कनो ओइना उगदबा अमदा सुमाइना एलिगेशन पिना बखोना बगे कल्चर मसीगी मुहूर्ता अखोई कोकचुमछनरगा स्टेट सी कन्नबगी दमक्ता कोकचुमछनरगा वाक तौबसी मथौ ताय कोकचुमछनब मथौ ताय अरे अमुका नाकल अमरमदा अखोई लेंगाकनसु लेंगाकी लेवल दगिसु अखोई कनोना अखोई opposition na bu nganga agati haina khanbagi wakhalon nataba adu opposition na su amuka lengak na bu tawra agati haina khanbadu wakhalon nataba manipur se hojik mai chae chaiba mai se masi muthanna na bagi dangta akhoi kokchum sanaraga kari thawak tawba darkar lei habse masai sida akhoi angtang akhoi mayam se masi akhoi collective approach sama collective effort ma semkhat na ba masira akhoi wakhal thadan ninge ba aduga CSO singi level da su ai haijage being as a CSO अखोई CSO सिंगसु अमता अखोई फजना पुनबगी ममी म इता ताते ताब ngमदे मसी अखोई यामना अखोई मणिपुर कन्ननबा दुगा मणिपुर सी कायहननब होनरकपा मणिपुर सिदा अखोई नेशनल इंटरेस्ट सोकननब थांगजलैबा खोंथांग मयाम से मसी थेंगननबा अदुमबा खोंथांग सिंगदा यामना चोबा निंगबा कायनिंगाय ओइबा तांका अमनेबा CSO सिंग पुनबा ngमदब सिसु CSO te nati academician sing so koi yamna fajana punjan bagi aduga pullaga koi ge apunba collective mindset ama akoi yamna fajana makhau pongna akoi yam malem ge level da akoi yamna sound hauna national level da as well as international level da akoi sound hauna akoi ge apunba collective wisdom da akoi lepagi mami ma akoi kitang samtak ui ba akoi no ujaba miyeng da masi akoi ningba kai nungaite ana yaragadi akoi na अखोई लेरिबा पुनमक से मसी अखोई पुलप सुमसन लगा अखोई हेंजांग मिसाउगुम्बा अमना वायलेंस ना अखोई लेरिबा क्राइसिस से मसी इंटेंसिफाई तौरकांदा मखोई अपाम सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फंगनबा मसी होनगदबनी अदु मसी सोना पीबा मतमने अखोई चांस मंगहलोइदबनी का हाइबा वाफम से मसी गुम्बा वाफम फोंगना नेशनल लेवल दा इंटरव्यू का पिखला अगति स्वाइसिदा अखोई याम अलार्मिंग ओइबा अब यामना अखोइदा यामना अचौबा अखोई केनोमा क्वेश्चन मार्क अमा अखोई मदुई क्वेश्चन नमा अखोई मियाम सिदा अखोई फिल तौफम थोय अदुगी तंजाम अखोई लौफम थोय सिदी याम सीरियस होइना अखोई खनबा याबा मतंग अमा योरे वायलेंस पु मोइगी डिमांड फंगनबगी दमक्ता मदुगी मिन्स अमा ओइना सिजनगदमनि हाइबा सिगी कन वाफम गा सि अखोइगी यामना जस्टिफाइड तौरगा ngankhला अगति करिनोबा ए कनो वाखल खंदब ngमहौदब नत्रगा फादब ngमहौदब नत्रगा मिसअंडरस्टैंडिंग नत्रगा सिचुएशन खरदगी कंपेल सिचुएशन खरदगी कैनोमदगी वायलेंस थोकिब फावबा अखोई यानदबा अखोई खुदक्ता रिजॉल्व तब ngमदबा अदुगम इशू सिंग दु ngakतंग नाकंद थैदो थमगा अखोई यानब एरिया थिरकांदा अखोई वायलेंस फावबदी एटलीस्ट मिनिमम रेस्ट्रेंट नत्रगा मिनिमम कंस्ट्रेंट मसे तौनरगा वायलेंस फावदी तहलरोइसे मरमदी वायलेंस सिना अखोई people सिंगसिदा innocent people सिंगसिदा नत्रगा मराल लेजदब नुपी सिंगदा अंगांग सिंगदा नत्रगा अखोई लेरिबा कनो सिंगसिदा जनरल people सिदा अखोई फेमिलिन थोंदना स्कार्सिटी थोंदना अदगी अखोई सिरेसिदा प्रॉब्लम मयाम अंगांग सिंग लाइक तंब फंगंदना अखोई इकोनॉमी कोलैप्स तौदना मार्केट कोलैप्स तौदना सिगी सिचुएशन से मसी आहान बगी ओइनादी अखोई यानदब इशू लेरगसु यानदब इशू तो मदु अखोई तोंगान लेवल दो वारी सानबगी तंकक तुदा अखोई यानरगा वारी सानबगी थाकसे मखा चथसी अदुगा हौजिक की ओइबा इमीडिएट बिजनेस अमु ओइना वायलेंस फाउदी लेपसी गाइना सुमाइना अखोइगी नाकल अनिमक्तगी हाइबा तारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
और मणिपुर गवर्नमेंट अदुगा हौजिक डिमांड तौरिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड तौरिबा कांगबु सिंह हाइतारे मसीगे लेवल दगी सुबाइना आउटकम अमा यामना दायित्व लेना यामना दायित्व लेना सिविलाइजेशन सिगे दायित्व लेबा अदुम कांगलुप अमगा ओइना सुमाइना यामना मैच्योर ओइबा मोंगदा अदुम बगी खोंथांग लौसी काइना सजेशन पिरक कदरा हाइना हायरगा वायलेंस इंटेंसिफाई तौरगा डिमांड फंगनबा तौगदबनी हायरदी स्वाइसी यौरागदी अखोई कईनो अखोई की फ्यूचर की होप ओके जा से हाइबा साइड सिदगी अखोइदा लाकदोरिबा फ्यूचर की होप करीनो हाइबसे याम चौबा क्वेश्चन मार्क अमा अखोइदा फावलेबा सुमाइन थमजगे सु ओके जा थैंक यू सो मच अमजन थंबियो जान अखोई वायलेंस सिना खुलाई ओइना सिजनरोइदबनी अदुग याम डेमोक्रेटिक ओइबा याम मैच्योर ओइबा अखोइगी वरी सानारागा हाइबा तारे याम कनो अदुगुंबा याम मोंग ताबा अप्रोच अमा चंगसिलकांदा अदोम लापदुना यामना कनो तब ओइगनी अदुबु अखोइगी इंटेंसिफाई ओहलकांदा हेन इरांग जे हौहलकान मै ममांगदा मणिपुर से मई हौरे लेमिनबा यारोय अखोइगी तो खाइना सोल्यूशन अम पीद्रदि यारोय काइना यामना असिगुमा फजदबा वायोलेंस बु खुलाई मुने सिनरगा चंगसिलपदुमक के तसेंगनमक याम लाइबक थीबनी आई जाना लोइबक सिलाक्सिदगे ओजा अखोइगी ngसाइगी ओजाना सु अखोइगी हंजांग मिसाउगी से यामने स्ट्रिंजेंट ओइबा एक्शन प्लान अम तौगदम सुंग लाक मतम लखकदम फॉर्म सु थंबी की दुदा अजो हुजिगी अखोइगी नेशनल गी मीडिया दा एनडीटीवी दा फैक्ट्स एंड इंसिडेंट म्याम पेदे पुथोरे हुजि माना ngang gi mai yam sieng adu target अखोइगी कंसर्न मिनिस्टर सिंह से कईदौरी अदुगा इवन मागी अखोइगी एनजीओ गी अखोइगी सिपिन गसे अमयक सेंगना पीरे हाइबा तारे असुक यामना लेबा काइबा याबगी असुक हौबतगिन लो फो मागी स्टेटमेंट सिदा मई हौबा हाइबा तारे यामना कनो से हाइबा तारे nga हाइबा मयाम सिदैदा सि फावबा खोइसे कैंसिल तौबगा याद्रिब्रा हाइबगे हंगनिंगबदो फावरे हाइबा तारे कमाइन थंबिने योजा अहोय अखोइगे मियाम सिगे माइकैदगिसु मसिगे मतंगदा अखोय यामना अकनबा रिएक्शन अमा अखोई मणिपुर की अदुगुंबा सिगुमना लुरबा मई चाइंगेगी मतमसिदा मई चाकपदा घी हैबो ओइना थोकदबा यामना प्रोवोकेटिव ओइबा अदुगुंबा अखोई कनोसे voice पिरैबा सुंबा मियोइसे मसी मथक्ता कन एक्शन लौखतकदमने हाबसम याम माइकैदेसु voice ति याम कन थमनिंग थंब चुमेना अखोई अदमाय फील तौई हौजिकी मतमसिदा अखोइगी एवरी सेक्शन सिदगी अखोइगी हेट्रेड नत्रगा वार की ओइबा voice से मसीगे महुत्ता अखोई पीस अमसुंग कोएक्सिस्टेंस की ओइबा वा पुथोरकबा मतम ngang हौरकबा यारबा मतम नेबा सही मगा था तरे निपान हेना अखोई जे नेना तादबा खांग ngौरगा लेनबा लाइफ अमदा लेरबा सिफावबदा अमुक बखाताना वायलेंस इंटेंसिफाइड तौगदमनि हाबसे सिटी अखोई यामना अरुबा तांककनी मसी यामना सीरियस होइना अखोई मियामगी थाक्तसो अखोई लवम थोई अदो मतांग सिदा सुला अखोई वफम अमतंग ngasiगी डिबेट सिगसु मरी लेनना यामना ngasiसी नुगाइबा डिबेट अमा होय हाना खाली डिबेट की चपचाबा अखोई कनो तो अखोई क्लाइमैक्स तो लाई इन हाई अखोई लवी अखोई सुरेश के माइकैदगी सु मागी लेरिबा पोजीशन सिगा चानाव याम फजबा वफम माना थंबिरे अदुगा तामो शांतगी माइकैदगी मागी तौहम थोपा मागी थमम थोपा मागी वफम थमे अदु अखोई लोइसन जरकपदा अखोई सिविल सोसाइटी मोइना अखोइना येंगजबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन दा थबक तौजबा एक्टिविस्ट मोइना अखोइना येंगजबा मियेंग हाइबा तारे पॉलिटिकल की डिबेट ती अदुम लैगनी अदुम तौगनी मसिदि तौहम थोपनी बट अखोइगे खेनबा मयामगे मरक्ता अखोइगी ओइबा अखोइगी अपुनबा कलेक्टिव इंटरेस्ट अमा कॉमन इंटरेस्ट अमति अखोइ लैबा ताई कॉमन इंटरेस्ट तु करिनो हाइबा मतमदा अखोइगी मणिपुर कनबनी मणिपुर कनबगी इंटरेस्ट से असी अखोइगी कनो रूलिंग दसु लै अदुगा ऑपोजिशन दसु लै बट स्ट्रेटेजी तनेबा यानत्रिसेको मणिपुर कननबगी मागी स्ट्रेटेजी दो रूलिंग ना खलिबा स्ट्रेटेजी सिगा ऑपोजिशन ना खलिबा स्ट्रेटेजी सिगा अनी सिदा मो खेनबा लैबनेबा अदुई तारगति खेनबा लैरिबा वखलोन से बसी इंटरेक्शन मथौ ताई मसे पुन्ना फामिनबा कोकचुमसनबा मथौ ताई सुमाइना थमसकेबा अदुगा कोकचुमसनरा मतुंगदा अमुका पॉलिटिकल सर्कल खक्तंग कोकचुमसनरगा मपुंग फाबा वाटकनी मणिपुर से हौजे हौजिक लैरिबा मियाम से सिविल सोसाइटी ना हाइबसु थाजबा मियाम मियाम लैरिबा मरमदि सिविल सोसाइटी सिना नॉन प्रॉफिट मेकिंग आदुंबा ऑर्गेनाइजेशन निना मखोइना मियाम की इंटरेस्ट थबक तौरिबनी हाइबसिदा प्रजा की सु थाजबा लैबनिना सिविल सोसाइटी सिंगसिसु प्रजा की इंटरेस्ट से कंसर्न होइबनिना मणिपुर की इंटरेस्ट से कंसर्न होइबनिना सिविल सोसाइटी की लीडर सिंगसिसु इरेस्पेक्टिव ऑफ
अखोई ethnic communities and religion, caste and creed अखोई लरीबा मणिपुर as a whole मणिपुर कन्बा पांबा idea of मणिपुर protect तोबा पांबा अदुम्बा मियाम से मसी अखोई पुन्ना कोकचुम सन्नरगा अखोई हौजिक लरीबा सिगी unrest अबदुगा turmoil volatile situation से मसीदा अखोई कमाइना तौरगा step 1 step 2 step 3 कबाई तौरगा यागदगे हाइबा पोट अब फजना discourse तौर मतुंगा मदि पोटो मदुगी मतंगदा अखोई स्टेट सिगी रिप्रेजेंटेटिव सिंगना मरुवाइना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गोंबा लेंगा की लुसिंगबा गोंबा सिन लुसिंगबिरगा सेंटर की लरिबा लुसिंगबा सिंगसिगा यामना फजना फामिनरगा मसिगी मतंगदा अखोई भाब तानरगा स्टेप सिंगसे अखोई चंगसनबा लोइनना हौजे हौजे की ओइबदा इमीडिएट ओइबा कंसर्न दा सेंटर ना तौहननिंगबा खक लेयबा तौदी तौबिरिबा तौननबसु होनबिबा अदुम लई अदो तौसु तौबिरी येना खले अदो तौबिबसिदा हौजिक फावबा खितंग मपुंग फाबा ngамद्रिबसे मपुंग फाननबगी दमकता अखोइगी लॉ विल टेक इट ऑन कोर्स ऑफ एक्शन से मसी लॉ ना क्रैक डाउन तौगदबनी लॉ ना सखाइगदबी लॉ ना लोइन थिंगदबी अदुगा माई मागी तोंगान तोंगान बा डिफरेंसेस ऑफ माइंडसेट डिफरेंसेस ऑफ विजडम डिमांड लेरिबसिंग दो मदु सेंटर का फजना तोंगान तोंगान ना मखोइगी पोचिंग चे खनन नैनगदबी मथौ तारागदी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की दमकता अदगी peace and the confidence building measures की दमकता तोंगान तोंगान बा कांगलोब यानद्रीबा वारी कम्युनिटी सिंग मरक्ता सो कोई फामिनरगा अदु अखोई थाजबा हंजलननबई खोंथांग सेंटर न कंडक्ट तौरगा पाइखत पिगदौबनी हाइना थमनिंगी मसिगे मतंग सिदा अखोई मणिपुर स्टेट एज अ होल सिगी इंटरेस्ट सेंटर द प्रोटेक्ट तौननबा चपचाबा खोंथांग मदु लौखत पियु हाइबा पोचे मसि अखोई स्टेट सिगी लुचिंगबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की थाकता तौबुती तौबिरी बसे अखोई स्टेट सिगी लेरिबा कलेक्टिव पीपल सिगी अपुनबा पीपल सिगी तोगान तोगान बा डिफरेंसेस ऑफ माइंडसेट लेरिबा पीपल सिगी कलेक्टिव वॉइस अमखक अमुक्तंग पूरगा सेंटर द चटनबा खोंथांग से लौखत पिरगदी हौजिकी लेरिबा सिचुएशन सिदा खैतंग अखोई हेल्दी ओइबा अनौबा इनिशिएटिव अमा लाकपंगबरा हाइना दुमाइना अखोई माइकैदगी थाजबा दुमाइना थमि अखोई माइकैद दुमाइ मियंग थमजै हाइतारे ओके ओजा याम नुंगाइजै